Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane ugcine etholakele kumfundisi ke okuyena osematheni osukenikela namhlanje sukile namhlanje kutrendeke nangumfundisi waduma ngentshumayelo ke ethi ke impela siyakwazi ukuthi ke lento uyayenza futhi ke uyiyo kodwa angeke sikubize ngoba ufuna sikubize ngayo kodwa ke nawe uyazazi ukuthi ke vele unjalo lensizwa ke engumfundisi ke ingeneke einkundleni ke zokuxhumana efaka uKing Zoso eyisola ngokudlaka imali yakhe uthi ke uKing Zoso ke lensizwa ke yahamba kuyamakhela udoti uthi ke iyona kanye emakhela ke istezi ke leso sibona ngemva kwayo ke lensizwa esinethayo ingumfundisi eZayoni uthi kuKing Zoso lensizwa ke le yakhanda kudoti yashiya ke indlu ke inje lapho kuyikhokhela fake nezindlela akakhokheke ngazo imali ke finyelela ku100 and something thousand kuyilapho ke lensizwa ke shaka ungemphothwe ithi kayazi lo mali ithi ke le mali uKing Zoso ayifakileyo kwakuyizimali ayikade ke emtshengisa uma ngabe ke thenga ki material lensizwa ke beke singena ke inkundleni zokuxhumana isimphendulo uKing Zoso ithi ke yona ibikade ke ikhona ngevikileli ke ledlule yahamba yaya kuyena uKing Zoso yathi ke icela ukuyolungisa njengoba kwake kade khala ngokuthi ke kuyanetha uthi uKing Zoso wabesethi ke masiyekele kanje ngoba kudala kuyagcina kukunetha uthi ke umuntu kosasisters kaKing Zoso nembalo uzokhumbula ukuthi ke letha sisters kasiphelanga kodwa uKing Zoso waphapha kwabanjwa ke yini na indaba ke content uthi uKing Zoso wabonakala ke sependa ke stezi yena njengomakhi engazi ukuthi sekufanele ke kupendwe uthi nguye njengomakhi okufuneka akhiphe kumyalelo ukuthi ke sengiqedile kokwakha sekuphelele konke bengade ke ngikwenza usungaqala kupenda ngendlela ofuna ukupenda ngayo uthi ke kodwa ke lokho azange azakwenza uKing Zoso wagijima wenza ke content esitezi singaphelile uthi sinetha nje ngenxa yakhe uKing Zoso futhi unqabile ngeviki ledlula ukuthi ke alungise ke lokhu athe kakulungise nansi ivideo yakhe ilandela echaza lo mfundisi. Bazalwane siyabingelela sithembe niyaphila ngazi ke noma ngiyazwakala yini bazalwane kodwa ngizama ukuni-update abazalwane ukuthi ngiyayithola lento eyenziwe uKing Zoso lapha ya so ngiyabona ukuthi niwarisheke kakhulu ngale ndaba yale mbhalo ayibhale lapha ya ayikho ke ivideo engizoyenza ukuzama ukuchaza ukuthi kwenzakalani lapha ya kodwa nje into engizoyisho iyodwa ukuthi lento akhuluma ngayo lapha yana uyagula nje uKing Zoso ngoba benginaye last week ngacela le yantu kuyoyibona ukuthi yini le nto leyo wathi angiyiyeke ngesikhathi elungisa isite yakhe le enye bengino rasta ke bayakwazi lokho but angizami ukujustify ukuthi nje ayikho into engizoyikhuluma noZoso zonke lezi imali akayishuthayo uqamba nje ahlaza manga imali lezi ayishutha ngesikhathi efaka kimi ngesikhathi ethenga imaterial uqamba ahlaza manga ngokunalokho uZoso wangisebenzisa lamahala makufanele ngikuprove lokho ngizokuprove akeze namakhamera ngizokuprove ngoba nami nginazo ezami screenshot ngiyamkhulula ukuthi akeze namakhamera ngizomtshela akeze kuphi ngizoprove nje lamanga oqala akawabhalile ukuthi wanginika imali engaka ya amanga oqala lo and then ke okwesibili ke ukuthi lezi zinto ayishoyo ukuthi mina anginandaba nazo unamanga futhi ngathi umfana lapha ngingekho mina ngathi akahambe yoyenza lento wayenza lento yangenzeka ngabuyela kuye ngayokhuluma naye ngathi sengifikile ngifuna ukuyenza wathi asiyeke lento sizobuye siyibone avele kade yagcina ukunetha lokhu kusho last week kade ngiseThekwini wathi asiyeke siyobuye siyenze lento njengamanje yena usekwazi ukuvela post ewazi kahle ngisebenza eduze kwakhe la ngisebenza khona okugcina ke umuntu osaziyo lesiyastezi uyazi ukuthi lesiyastezi asiphelile khona ama reveal amakhona angenziwe izinto eziningi ayiphelile lapha yini edala lokho wasanganiswa lento yakhe ye content wavele wasuka lapho wapenda indlu singakaqedi ukusebenza ngingakasho mina ukuthi umsebenzi uphelele manje so right yena wapenda indlu ngoba egijimisa lento yakhe yama content egcineni lelo phutha lakhe sekufanele kube yelami mangisebenza mina fanele kube yimina ngithi seku right so ngapenda sengiqedile yonke into engiyenzayo angaze ngize ngikwenze lokho mina lapha ngabona sekupendwa ngingekho ngisho esayithini kuyaplastelwa ngapha yena useyapenda akazange akhulume nami uzenzela yena ngendlela yakhe so zonke lezi zinto kufanele kube yiphutha lami uyena owavele waqhubeka nendlu kungashongo mina ukuthi iphelile mawukuthi khona abaziyo bayazi uhambe uyobona khona ayiphelile le yandla ziningi izinto ezingaphelile ngenxa yokuthi yena thatha lezi zinto ngendlela yakhe ebese efuna ukuzokwenza lama content akhe angathi sure but ke ngiyamkhulula akeze namakhamera ngizokwazi ukuthi angiprovele lento akayikhulumayo nami ngiprove lokho engikukhulumayo ilokho nje ngikushoyo kuphela.